Malo bolje mi dajte. Evo dva kakva. Idemo. Opa. Lepo napravite malo prav. Vse rešimo. Vreme smo zrihtali. Muziko smo zrihtali. Jeste. Aha, kdo prihaja? Se že htela ujesti, ne gučvate. Prihaja pihalni orkester kulturnega društva Ivan Kavčič Ljutomer. Oranžne, druge rumene, ene še v cvetje, tako vse prikazano.
tako morajo biti pravi demoni. Misliš, da je to boljše, kako ne vem? Jaz upam, da ker zadosti strašaj, Ja, ej, vem, pa ima verschlussno usta, tako malo. On ne bi učil, ne? Ne smeš. Je to bi tebi mogli včasih. Povej, ki so. Če neki predsjednik mora imeti bodyguarda, pa mora imeti svoju osebnu strožu, ne, kot pa te. Glej ga trompeta. Ja, pa gdje lipe. Ja, pa gledajte naša Melonija, ja zdravo. Joj, končno je prišla v Slovenijo. To je Blotmer. Blotmer, ki je prišla. Hvala večne mi Boge. Dobro, voliti treba. Dobro, vivo legendno. Hvala lepa. Pa hvala za obisk Melanija. Končno da si prišla malo v naše kraje. Dobro, voliti treba. Vivo legendno. Evo, in zdaj že naslednja skupina. Dobili te, da smo postali pionirčke. Evo. Ampak tega je že dolgo z tistih zlatih starih cajtov. Prihaja pa Tito pa Jovanka. Je to čisto. I vas srdačno pozdravljam! E pa ovoga nisam očekivao da će se ovdje danas okupiti ovoliko ljudi! I zato sam vam vrlo radostan! Također moja draga supruga ovoga Jovanka i moja omladina tamo dole. Kako da kažem ovoga, Boga mi ne bi bili niko i ništa. Da nismo sada ovdje zajedno. Upotrebit ću sve snage da ovo ostane za uvijek. Živjela bratstvo i jedinstvo i privreda i neka bude še i živilo reja. Evo, bravo, bravo, aplauz. Hvala lepa. Hvala lepa, Tito je, naj se tote besede pozlatijo, ne? Jovanka voli cigaro nose. dočekali i počastili. I vrlo sam radostan da ste ovako ovdje sa nama. Hvala vam! Evo, hvala lepa, pa čestitke. Evo tako, sicer smo glavno nagrado zdaj podelili, ampak to ne pomeni, kaj je konec našega pustovanja, tu ne bi še kar ostanite, se bomo še družili, imate še zadosta pijače, zadosta jesti, tudi, ampak vseeno se mi že so zdaj tako zahvaljive, ne?
ko ste tudi letos prišli, pa ko drugo leto pa pridete. Obvezno, ker da že 29. po vrste.